kuva urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma wapfiriye i Rubaya rwamenyekana, amakuru yakomeje kugenda aba menshi. Ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga bigasora amakuru agiye atandukanye, bivuga ko ari amakuru y'ubutasi, ndetse bakavuga ko aya makuru bagiye bayahabwa na bamwe mu bayobozi batandukanye ba gisirikare ba AFC M23. Ubu noneho AFC M23 ibishyizeho umucyo, ikabisohora itangazo rikomeye cyane ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, dore ko hari hatangiye noneho gusohoka andi makuru avuga ko ashobora kuba atarapfuye. Abandi bavuga ko yapfuye, bakavuga ko ashobora kuba yarishwe, ariko kuri nuko tugiye kukumva mu itangazo AFC M23 ishyize hanze. Twese cyane rero itangazo ryasohowe na Alliance Fleuve Congo kuri itariki ya 28 Gashyantare 2026 bagize bati: ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 riramenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'uw'igihugu imbere ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwishe ku bushake amasezerano yo guhagarika imirwano kandi bugatangiza intambara yeruye kuri AFC M23, bugambiye kugaba ibitero ku basirikare bacu no ku baturage b'abasivile binyuze mu bitero bya drone byakorewe kure yaho imirwano iri kubera. Ibi bikorwa bibi kandi bigaragara byahitanye umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'impinduramatwara za Congo, Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, Koloneli Wiringoma wapfuye ku wa 24 Gashyantare 2026, kandi bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage benshi b'inzirakarengane. Ibi byaha ntibizirengagizwa kandi ntibizabura guhanwa. Kwibuka abazize ibi bikorwa bitwibutsa inshingano zacu kandi bikadusaba gufata icyemezo nk'umuryango umwe. Ibi byaha ntibizabura guhanwa. Inshingano zacu ni ukurinda abaturage b'abasivile n'abasirikare bacu ku butaka bwose bwabohowe. Bakomeje bagira bati: tuributsa ko mu byumweru byinshi bishize AFC M23 yakomeje kwamagana no kumenyesha abafatanyabikorwa bagiye uruhare mu nzira y'amahoro ku bijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi, ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abasivili n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bice byinshi bituwe cyane byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Kawele, Mweso, Rutigita, Kitazungura, Rugezi, Kidendebwa, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikare, Masisi, Kalehe, Gasovu, Nkonkwe, Gatoyi, Minembwe, Gasheke, Murema, Mberwaruki, Mutobo, Nyaruhinga, Munene, Rutare, Muremu, Munene, Rutare, Rudasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumba, Nyabyondo, Miyanja, Kisirosiro, Ubujyanege na Misiya, ndetse n'utundi duce tubikikije. Iri tangazo kuri page ya 2 yaryo bakomeje bagira bati: nubwo ibi biburira byakomeje gutangwa kandi bifite uburemere bukomeye, byirengagijwe ku bushake, byirengagijwe nkana, bigaragaza kutubahiriza ku buryo bugaragara imbaraga zo kugabanya umwuka mubi w'intambara no kurinda abaturage b'abasivili. Ku bijyanye n'iyi ntambara rusange yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, AFC M23 ihagaze hamwe n'abaturage b'abasivile, ikomeje kwiyemeza byimazeyo gushyigikira inzira y'amahoro, kandi yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo kurengera no kurinda abaturage n'imitungo yabo. Bikorewe i Goma ku wa 28 Gashyantare 2026 ku Alliance Fleuve Congo. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo ndetse arisohora hanze. Iri tangazo rikaba rije mu gihe hari hashize iminsi igera kuri 4 uyu wari umuvugizi w'igisirikare cy'impinduramatwara cya Congo, Armée Révolutionnaire Congolaise, ubwo yari amaze kwitaba Imana, ndetse ku munsi w'itenyenye kugeza uyu munsi tariki 28 amakuru yakomeje kugenda aba menshi. Amakuru yakomeje kugenda asohoka ku bwinshi avuga ku byagiye biba, ndetse benshi bakavuga ko ubwo barimo Pero Luara, ngira ngo muramuzi n'umwe mu banyamakuru baba i Burayi barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo,
abantu benshi bavuga bati uyu mugabo twari tuzi ko ntako rimwe yajya atungurana ukabona avuga ibintu bizima ubundi ukabona ibintu avuga birapfuye. Uyu Pero Luara niwe watangaje ko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yaramaze gushyingurwa mu mashyamba yo muri Masisi nk'uko yabitangaje avuga ko bahise bamushyingura umunsi wakurikiyeho. Ni mu gihe andi makuru nka Reuters yari yaratangaje ko umubiri wa nyakwigendera Colonel Wiringoma wari warajyanwe mu mujyi wa Goma ndetse nabo bari bapfiriye hamwe ubwo babashije kuboneka, dore ko ibijyanye n'amakuru y'abapfiriye muri iki gitero yo yakomeje kugenda yiyongera. AFC M23 muri itangazo ikaba itangajemo Lieutenant Colonel Wiringoma wenyine, nta wundi bigeze bavuga, gusa bavuze ko hari abandi ba compatriots cyangwa abandi basangirangendo, abandi barwanyi ba Alliance Fleuve Congo bitabye Imana mu bitero bya drones biri kugabwa na leta ya Kinshasa. Mu bijyanye no kuba ngo yarashyinguye Wiringoma nk'uko tubikesha Pero Luara, ngo biravugwa ko Ngoma yashyinguye kuwa gatatu iki cyumweru nyuma y'umunsi umwe yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe muri territoire ya Masisi. Uyu munyamakuru Pero Luara abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko bitandukanye n'amakuru yavugaga ko umurambo wa Colonel Wiringoma wagombaga kugarurwa i Goma. Amakuru aravuga ko yashyinguwe nta cyubahiro na gito ahawe kandi mu ibanga rikomeye kuri wa gatatu mu ishyamba riri hafi ya Rubaya. Amakuru yuko Wiringoma yashyinguwe mu ibanga aje nyuma yuko kuva yapfa AFC M23 yakomeje kurucika rumira kuko nta tangazo ryashyizwe hagaragara cyangwa ubutumwa bwihanganisha umuryango we n'umuha icyubahiro yigeze ishyira hanze ku mugaragaro. Pero Luara avuga ko ku ruhande rwa AFC M23 hari abagerageza kugabanya uburemere bw'ikibazo, aho bamwe bavuga ko Wiringoma yari umusirikare yari yararahiriye igihugu kandi yapfiriye ku rugamba. Uyu munyamakuru Pero Luara icyakora avuga ko nubwo Ngoma yari umusirikare, ukuri nuko atari umusirikare usanzwe. Yunze mati gushyingura umurambo we mu buryo bwihuse kandi butagira icyubahiro bituma bamwe bakeka ko uwo mutwe washakaga guhita usibanganya ibimenyetso bikongera imbaraga kubavuga ko ashobora kuba yarishwe mu gikorwa cyo kumukuraho cyabereye imbere muri AFC M23, aho kuba yaraguye mu gitero cya drone za Felix Tshisekedi Chilombo. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira uyu Pero Luara akaba yarasohoye iri tangazo, ariko iri tangazo ryo turaza kugenda tumenya ibirakurikira kuko Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 niwe ushyize hanze rijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Colonel Wiringoma nk'uko byanditswe muri iri tangazo, urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma kikaba ari igihombo gikomeye cyane kuri Alliance Fleuve Congo, kikaba ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'impinduramatwara za Congo ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Natwe rero tukaba twihanganishije abo muri AFC, tukaba twihanganishije abakunda M23 ndetse n'umuryango we by'umwihariko umugore we n'abana. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV.